The Peña Francia Festival Civic Events is presented by the City Government of Naga, headed by Attorney Son Legacion and Vice Mayor Nene Diasis, in partnership with our diamond sponsor, Robinson's Naga, URC Flour, DLTV Company, Gold Sponsors, Triton Paints, South Star Drug, Fieldworks Construction, Umar Residences, Coca-Cola Beverages Philippines Incorporated, Dito Telecommunity, Moore State Company Incorporated, Moraville Hotels and Moraville The Garden, Caramel Bake Shop, Pucaris Rent, Sapphire Sponsors, Summit Hotel, Suzuki Philippines, Gateway Visa Solutions, Development Bank of the Philippines, Lotus Blue Hotel, Jollibee, CTEC, Maritime Training and Assessment, Bang Inasal, Nature Spring, Philinvest, developer of Futura Monte Condominium, Villa Caceres Hotel, official residence of Miss Bicolanja candidates, Power Max Center, Firefly, official lighting partner, Ruby Sponsors, Carl's Catering, Pepsi Philippines, SMC Tinaga, LCC Mall, Quantrix, Biggs, McDonald's, San Miguel Brewers, Smart, Inebra San Miguel, San Miguel Foods Incorporated, Mark Cafe, Food Panda, Fresh Deli, Hotel Sogo, Piti Mayora, distributor of Copico and Lay Mineral, The Isabel Hotel, Tierra de Ibal Tours, Bicol Isarong Transport System Incorporated, Aso Garden, Asog Vineyard and the Farmhouse, Patron, Palawan Pawn Shop and Palawan Express Pera Padala, Town Gas, PLDT, Dermise, Bunea Marketing, Vista Mall Naga, Century Pacific Foods Incorporated, Bigfoot Construction, East West Insurance, Landers, and TGP Party List. Tuloy kayo, upo kayo sa aming mundo. Ngiti at lambing ang sasalubong sa inyo. May Wi-Fi, may HD, cool na cool ka rito sa DLTV. Relax, safe ang trip mo. DLTV. Wherever you are, we are there. Mahiwaga, wag nang mawala. Araw-araw. Mahiwaga, bibiling ka araw-araw. We need a social media manager. That's me! I'll schedule posts, find influencers. Oh, I can also be your influencer. I can rap, shoot photos, juggle. You're hired! Introducing new Dito Flex Plan 388. Flex different sides of you. 50GB data. Ma, first day ko. Plus only all-net calls and texts. And 12 months Prime video subscription. Ako naman. My treat. Just had lunch. Thanks for the pizza.
Sweat presents The Sweat You Forget. Hello there, I'm Carrie, and this is your body. You might be wondering why it looks so pale. That's because your body releases at least 2.5 liters of fluids every day. You see, it's the sweat that you forget that's dehydrating you. Like work from home overtime takes effort, causing your body to sweat. In cold temperature, your body burns energy to stay warm. Having caffeinated drinks and alcohol can make you urinate more often. Fever causes sweating as your body is fighting viruses. And when you cry, you release body fluids through tears. But remember, you can always recover with Pocari Sweat. Because of these ions, we make a good match for your body's hydration needs. Ooh, this is our stop. Remember, don't let the sweat you forget keep you from living a healthy and hydrated life. Pocari Sweat. Through the years, DBP has established itself as the country's premier institution for sustainable development. DBP has emerged as an advocate of growth in 4 key priority areas: infrastructure, environment, social services, and entrepreneurship. The Peña Francia Festival Civic Events is presented by the City Government of Naga, headed by Attorney Son Ligacion and Vice Mayor Nene Diasis, in partnership with our diamond sponsor, Robinson's Naga, URC Flour, DLTB Company, Gold Sponsors, Triton Paints, South Star Drive, Fieldworks Construction, Umar Residences, Coca-Cola Beverages Philippines Incorporated, Dito Telecommunity, Moore State Company Incorporated, Moraville Hotels and Moraville The Garden, Caramel Bake Shop, Pocari Sweat, Sapphire Sponsors,
Summit Hotel, Suzuki Philippines, Gateway Visa Solutions, Development Bank of the Philippines, Lotus Blue Hotel, Jollibee, SeaTech, Maritime Training and Assessment, Bang Inasal, Nature Spring, Philinvest, developer of Futura Monte Condominium, Villa Caceres Hotel, official residence of Miss Bicolanja candidates, Power Max Center, Firefly, official lighting partner, Ruby sponsors, Carl's Catering, Pepsi Philippines, SMC Tinaga, LCC Mall, Quantrix, Biggs, McDonald's, San Miguel Brewery, Smart, Ginebra San Miguel, San Miguel Foods Incorporated, Mark Cafe, Food Panda, Fresh Deli, Hotel Sogo, Titi Mayora, distributor of Copico and Le Mineral, The Isabel Hotel, Tierra de Ibon Tours, Bicolisarong Transport System Incorporated, Aso Garden, Asog Vineyard and the Farmhouse, Patron, Palawan Pawn Shop and Palawan Express Perapadala, Town Gas, PLDT, Dermise, Bunear Marketing, Vista Mall Naga, Century Pacific Foods Incorporated, Bigfoot Construction, East West Insurance, Landers, and TGP Party List. As we forgive those who sins against us, do not bring us to the test, but deliver us from all evil. Amen. And the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Remain standing po para sa satuyang Philippine National Anthem na masunod po ang Heart of Bicol March. Bayang mabiliw, pelas ng sinamanan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisingin, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bukaw, may nilagang tula at awit sa paglayang minamahal, ang kisag ng matawad mo'y tagumpay na nanininig, ang bituin at araw niya kailan pa may di maniginig, lupa ng araw ng walhati pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Symbols of the rarest nature, a tree, a river, and a shrine. Sing your songs, we hear your voices in churches, streets, and marketplace. In campus, campus days, different memories, different God shapes our lives and heals our days. Eyes that we know not the sweetest ones of crowded night and dawn. Receive the years of promised plenty in this cathedral town of God. Precious city, queen of graces, touch this heart anew with love. Pour upon our upturned faces all the magic of your love. Pour upon our upturned faces all the magic of your love. Marhay na hapon, liwat po sa Indagabos, mato ko po ang gabos. Ako po si Cristina Alcanzo Reyes, ang sa inyo magiging host ngunya na hapon, as in para makadangog po kita ni mensahe. Apudanta po ang satuyang City Councilor, Mr. Lito Del Rosario. Palakpakan niya to. Salamat abi, Ma'am Christine. Maraming hapon po sa Kabos. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Ang satuya pong schedule kang inter-school mass dance competition is 4 o'clock. Nagpon po kita ning alas 4:09. Late lang kita ning 9 minutes. Kaya palakpakan po sa satuya mga sadiri dahil po sa satuyang pag-asikaso, kanina sa to'y po mga committee, as in mga pagiriba, mga teachers po, mga parents, salamat pong maraming sa indo. Pero bago po ako magpadagos,
dahil ko po pwedeng lingawan si mga nagparagal, tangarig na may padagos ini pong sa tuyang second Naga City Inter-School Mass Dance Competition. Lalong-lalo na po ining sa kuyang duwang nasa likod. Si Sir na Jasper and Sir Bong na pagiribata, and siyempre ang mga pagiriba po sa DepEd Naga City headed by Ma'am Susan Collano, siriman kay Sir Monroy, kay Sir na Jobert Arbades, asin mga pagiriba, lalong na po ang mga teachers, asin mga kaakian, kang Department of Education. Nagpasalamat man po ako sa ESO, headed by Sir Nani Soron. Salamat abi, Idol Nani, asin mga pagiriba sa ESO, sa Community First Responders Program Management Office, ka Sir Raul, ka Sir, Sir Lim, asin mga pagiriba sa pag-asikaso. Si mga paglinig po, kan sa tuyang Plaza Quezon, ang SWMO sa pagi po ni Engineer Joel Martin, ang sa tuyang pong coverage live sa Facebook Naga, sa pagi po kang Sepio, kang tropa po ni Sir Allen Riondanga, ang PNP, asin mga pagiriba sa Interagency Task Force, sa pagi ninda Colonel Erwin Rebellion, aser ni Mr. Rene Gumba, ang medical team na nakaantabay po, ka Dr. Amoranto and ka Dr. Blasco, mga pagiriba po sa DepEd, and of course, ang siriman, ang kabalikat, ka Sir Nilo and kay Sir June Biola. Siring man, ang yaw po ang sa kuyang kaibanan ngunyan sa sangguniang panlunsod, ang sa tuwi pong matibay na doktor, palakpakan po, Doc Jess Albius, City Councilor Doc Jess Albius, and si iba pa mga pagiriba, paabot pa ngunyan na pagkahapon. Buot ko pong pasalamatan. Ini pong mga eskwelahan na nagsarikripisyo po para pa sa second Naga City Inter-School Mass Dance Competition. Palakpakan po, Kalawag Elementary School, sa pagi po ni Principal Nancy Sibayan. Siriman ang Naga Central School 2, sa pagi po ni Principal Juliet Curba. Ang Carolina Elementary School, Amay-Amay Subago, ang principal ninda, Maria Teresa Ruizo. Palakpakan po si Mama Ruizo. Hali po sa Pacol, Grandview Elementary School, sa pagi po ni Principal Juliet P. Mercado. And ang Naga Central School 1, sa pagi po ni Principal Frederick M. Baldosa. Sa high school category po, buot kong pasalamatan ang mga minasunod na principal, asiriman ang mga teachers and mga kamagurangan, asin mga estudyante. Primero, ang Santa Cruz National High School, sa pagi po ni Principal Lorena D. Gonzales. Ang Camarines Sur National High School, sa pagi po ni Principal Solpicio Alperes III. Siriman ang Leon Q. Mercado High School, sa pagi po kang daing nagugurang na principal si Ma'am Baby Ruby F. Laurente. And siriman ang Concepcion Pequeña National High School, sa paagi po ni Sir Jaimito F. De Leon. And of course, ang Cararayan National High School, sa paagi po ni Principal Nemia E. Losada. And ang Balatas National High School, sa paagi po ni Principal Rose M. Dimata. And Carolina National High School, sa pagi po ni Principal Nida L. Ibora. Salamat pong maray sa indong partisipasyon ngunyan na taon 2024. Buot ko din pong pasalamatan ang ating pong Board of Judges na pinapangunahan po ni Ma'am Karina Lanusa Sales. Palakpakan po natin ang Chairman and the rest of the members of the Board of Judges. Ipapakilala sila mamaya. And of course, ang ating Technical Director, ang ating pong butihin na si Sir Ron M. Suba. Palakpakan po natin si Sir Ron. And of course, sa Sendo po kabos na mga pagiriba, salamat pong maray sa Sendo. Nagkapaabot po kami, si Mayor Ligacion, paabot at yan, and si iba pa mga pagiriba. Ini pong programang ini, pigmok na ni Mayor Ligacion, tangari pong mas mahasi ang kultura, asin edukasyon, igdi po sa syudad kang Naga. And yan po dahil sa inyong partisipasyon sa mga programa kan lokal na gobyerno kang Naga, kami po dakulang pagpa-Diyos mabalos. Ini pong sa tuyang mga activities, dahil po sa tuyang namumutan na Nuestra Señora de Peña Francia, ang patron na kang Bicolandia. Salamat po sa Sainto Cabos.
Viva la Virgen! Liwat. Salamat po kay City Councilor Lito Del Rosario. Asin ganyan po, bistuhunta na po ang satuyang Board of Judges para sa satuyang Inter-School Mass Dance Competition. Inuton na po, former dancer of Naga City Dance Troupe, former dancer of 719 Dance Company, former dancer of JGCJ Company headed by Jerome Garcia Shello, former dancer of Men on Heels headed by Jeff Akas, former coach or choreographer of Sharona Multimedia Production, former dancer of Power Impact Dancers, choreographer, 5th-year consecutive first placer at Kamundagan Festival in Naga City, graduate of Bachelor of Science in Entrepreneurship at Universidad de Santa Isabel Batch 2010, Universidad de Santa Isabel Bachelor of Science. Bistohon ta po ang satuyang Enot the Judge, si Mr. Jorel Nestor Latulo. Ang satuyang pangalawang judge, Consultant of Mariners Band and Majorettes Exhibition Drill Deputized Transport Inspector under Antonio N. Garjola Jr., currently residing at Pag-asa Street, Rawis, Legazpi City. Palakpakan niya to si Mr. Francis Raymond B. Fernandez. Ang satuyang pangantulong judge, Master Teacher 3 of Zeferino Arroyo High School, one of the developers and validators of Galao, Pilipinas DepEd National Calisthenics used by all the school in the entire country. 7-time champion Tinagba Festival Street Dance Competition in Iriga. National champion Baile sa Kalye, Sining Tanghalang National Festival of Talents 2020. Dance teacher of Zeferino Arroyo High School. Let us all welcome Mr. Floyd M. Lagyap. Next, we have from local to international recognition, known for nurturing world-class talents. His mentorship has led dancers to institutions like the Hong Kong Academy for Performing Arts, Guangming College, and Hong Kong Disneyland. He excels in various dance styles, paving his way to an international coaching career. His noteworthy achievements include speakership engagements at the AFC Dance Workshop in Taichung, Taiwan, gold medalist at the Asian Dance Sport Championship 2019 in Kawasaki, Japan, 2023 NCC National Champion for Cheer, Pumps at Inares Stadium, 2023, National Dance Championship First Runner-Up for Jazz and Contemporary at Aliw Theater, NCAA Meritorious Performance Awardee, 2023 Kaogma Dance Revo Champion, Dance Coach and Choreographer of the UP Pep Squad for UAAP. Presently serves as the resident choreographer of the Camarines Sur Polytechnic Colleges. Let us all welcome Mr. Rodrigo C. Salando Jr., aka Coach Diggs from Iriga City, Camarines Sur. Next, we have former gymnastics coach and choreographer, former overall director of Philippine Sports Commission's Batang Pinoy and Philippine National Games, judge of the UAAP Cheer Dance Competition Season 74 and 75, managing director of Club Gymnastica Philippines for the last 26 years, official Milo Sports Clinic organizer, fitness director, Philippine National Police Mission Slim Possible, current Secretary General of the Philippine Cheer Union, current organizer of the Milo National Marathon, our technical judge, Mr. Ron M. Suva. Last, an authority in the field of physical education with specialization in performing arts, choreography, dance, and fitness. She served as the chairperson of the Pulangi Tourism Council for 7 years, licensed in Zumba Basic, Zumba Tuning, Zumba Gold, Aqua Zumba, Retro Fitness, Cardio Kickboxing, Pilots, Pound Workout, and Nirvana Fitness, and licensed group exercise of Aerobics Fitness Association of America. Her dedication to education, sports,
Dance and Wellness makes her a respected and influential figure within the outside Bicol University and Bicol Region dancer, choreographer, fitness, and wellness advocate. Let us all welcome our Chairman of the Board of Judges, Dr. Karina Lanuza Salas. Yan po ang satuyang mga judges para sa satuyang Inter-School Mass Dance Competition. Asin ngunyan, iniyo po ang guidelines kang satuyang kompetisyon. And at po ang satuyang objective, the Naga City Inter-School Mass Dance Competition aims to showcase the talent and creativity of participating schools, promote cultural appreciation, and foster a sense of unity and camaraderie among students. The competition will feature 2 dance routines. The first set to pop music and the second set to the song Naga Na Uswag Pa, celebrating the progress and potential of Naga City. Eligibility. The competition is open to all public elementary, grade 1 to 6, and secondary schools, grade 7 to 12 in Naga City. Each school can enter one team composed of a minimum of 100 dancers and a maximum of 150 dancers. Music selection. First routine, the first dance routine should be set to popular music of the participant's choice. The music should be upbeat and energetic, suitable for a mass dance performance. Second dance. The second dance routine must be set to the song Naga Na Uswag Pa, which celebrates the progress and potential of Naga City. The official instrumental or authorized versions of the song provided by the organizers must be used. Choreography. Each participating school is responsible for creating their dance routines. The choreography should be original, creative, and appropriate for the theme and music selected. The routine should showcase a mix of synchronized movements, formations, and dynamic choreographic elements. Participating schools must either use their school uniform or physical education. Handheld props are to be used, but they should be safe, manageable, and not hinder the dancer's movements. Duration. Each dance routine should have a minimum duration of 3 minutes and a maximum duration of 5 minutes. Strict adherence to the time limit is required. Penalties may be imposed for exceeding the time limit. Judging criteria, the following criteria will be used to evaluate the performances. Synchronization and timing, precision and unity of movements, 30%. Choreography and creativity, which includes the originality, creativity, and variety of choreography, 25%. Execution and technique, 20%. Showmanship and stage presence, 15%. Costume and props, 10%, with a total of 100%. Adjudication, a panel of judges consisting of qualified dance experts and professionals will be appointed to evaluate the performances. The decisions of the judges will be final and binding. Rehearsals and technical requirements. Participating schools are responsible for conducting rehearsals and preparing their dancers for the competition. Technical requirements such as audio playback will be provided by the event organizers. This is our awards and cash assistance. First place, 1.5 million worth of school infrastructure project. Second place, 1 million worth of school infrastructure project. Third place, 500,000 worth of school infrastructure project. Cash assistance of 20,000 pesos per participating school will be given. And lastly, code of conduct. Participants are expected to adhere to a code of conduct, displaying good sportsmanship, respect for fellow participants, officials, and the audience. Any form of unsportsmanlike behavior or violation of the code of conduct may result in disqualification. Ready na ba ang lahat para sa ating Inter-School Mass Dance Competition? Iinutunda po ang satuyang elementary category para sa satuyang Inter-School Mass Dance Competition. And ito po, ang Calawag Elementary School Principal, Ms. Nancy T. Sibayan.
Liwat, iyan po ang Calawag Elementary School para sa Satuyang Inter-School Mass Dance Competition. What? Pare-parehas lang tayo may pagkakaiba. Ang tama, wala. Gente! Nagsimula no, pero wala na akong balak na tapusin. Di ibig sabihin, pag di tinapos ako'y hihinto na rin. Alam ko naman na di ako pinaka-ano magaling. Gano'ng bente-bente, ulit inteligente. Subalit ulit masagalente. Gusto nyo na ang totamoy. Di na pala, para iangat ang bandera. Para nasa, gusto nyo na ang totamoy. Bang! Sala, ba't ikaw ang nabira? Para, iwag-iwag mong bata. Pilipinas!
nasasaligan, mga angat dahil tinalikudan. Ipinta kasi ko sa kagawsan, mga palaong kagaglalang, sarog na pusok, masulog na salong, marambong nakapag-ibutan. Nagana, uswa pa, mangenod sa pagbabago. Nagana, uswa pa, mangayon na siyudad ko. Nagana, uswa pa, di pagpupulyo sa hinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamutang ka. Sa kasaysayan, haloy ng panahon, ika pinangaran sa kahoy na mapusuhon. Ngunyan, ika ang staran, banwaan na nasasaligan, mga angat dahil tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman magduman, ikukuraw ko sa kagagsan. Kitang mga nagelyo, maurag na Bicolano, marhay na mga tao. Nagana, uswa pa, mangenon sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na siyudad ko. Nagana, uswa pa, di pagpupulyo sa hinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamumutan sa kung pag-iikutan, sa man magduman, ikukuraw ko sa kagabsan. Kitang mga nagelyo, matitibay Bicolano, mauuran ng mga tao. Nagana, uswa pa, mangenon sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na siyudad ko. Nagana, uswa pa, di pagpupulyo sa hinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamumutan. Ayan, liwat palakpakan yata ang satuyang first contingent sa Elementary Division, ang Kalawag Elementary School. Bago po kita magpadagos, pasalamatan yato ang LGU Naga sa palingenod po ni Mayor Nelson S. Legacion, sa ESO po kay Mr. Nani Soron, as in kay City Councilor Lito Del Rosario. Sa kasaysayan, haloy ng panahon, ikang pinangaran sa kahoy na mapusuhon. Naging puso kang kabikulan, banwaan na nasasaligan. Liwat, yan po ang satuyang Kalawag Elementary School. Palakpakan yato. Ang masunod po sa satuyang Elementary Division, ang Naga Central School 2 sa satuyang Principal Juliet C. Curva. Again, our contingent number 2 for our elementary division
Naga Central School 2. Liwat palakpakan ta po ang Naga Central School 2. Liwanag sa dilim. Liwanag.
Ikapianaran sa kahoy na mapusuhon, naging puso kang kabikulan. Banwaan na nasasangilan, mga angat dahil tinalikulan. Ipintakasing ko sa kagawsan, mga balaong kanagdala. Sarog na puso, masulog na salog, marambong nakapagikutan. Nagana, puswa pa, mangino sa mababato. Nagana, puswa pa, magayon na syudad ko. Nagana, puswa pa, di magpupulyo sa hinapan, sa gabos na panahon. Sayang haloy ng panahon, ikapinangaran sa kahoy na mapusuhon. Ngunyan, ikaalistaran, banwaan na nasasangigan, mga anak dahil tinalikudan. Di magsasambitan sa iman, magduman, ikuraw ko sa kagasan. Kitang mga nagelyo, paurang na Bicolano, marhay ng mga tao. Nagana, puswa pa, manginaw sa mababa. Nagana, puswa pa, magayon na syudad ko. Nagana, puswa pa, ibang pupulyo sa hinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamutan sa kung pag-iutan, sa akin man magduman, ikukuraw ko sa kagawsan. Kitang mga nagenyong matitibay, Bicolano, makukuran ng mga tao. Nagana, puswa pa, mangilong sa mababago. Nagana, puswa pa, magayon na syudad ko. Nagana, puswa pa, di magpupulyo sa hinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamutan. Thank you sa satuyang yan, liwat palakpakan yato ang satuyang Naga Central School 2. Inaapuran na po ang satuyang pangtulong contingent sa Elementary Division. Si mga kaibanan po ng mga eskwelahan, magsabay na po sa tuyang mga partisipante sa paglawas. Sa mga partisipante po, pakiclear po ang satuyang exit.
Yan, ready na ang satuyang third contingent. Principal Miss Maria Teresa R. Ruizo. Palakpakan niya to ang Carolina Elementary School.
na nasasangilan, mga angat na itinalikudan. Ipintakasin ko sa kagawsan, mga palaok, kanaglalang, sarok na pusok, masulog na salog, marambong, nakapalibutan. Nagana, puswa pa, mangenod sa magbabato. Nagana, puswa pa, magayon na siyudad ko. Nagana, puswa pa, di pagpupulyo sa hinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamumuhay ka. Sa kasaysayan, haloy ng panahon, ika pinangaran sa kahoy na mapusuhon. Ngunyan, ika ang istaran, banwaan na nasasangilan, mga angat na itinalikudan. Ipagsasambitan sa iman magduman, ikukuraw ko sa kagagsan. Kitang mga nagelyo, maurat na Bicolano, marhay ng mga tao. Nagana, puswa pa, mangenod sa magbabato. Nagana, puswa pa, magayon na siyudad ko. Nagana, puswa pa, ibang pupulyo sa hinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamumutan sa kung pag-iikutan, sa inman magduman, ikukuraw ko sa kagabsan. Kitang mga nagelyo, matitibay Bicolano, mauuran ng mga tao. Nagana, puswa pa, mangenod sa magbabago. Nagana, puswa pa, magayon na siyudad ko. Nagana, puswa pa, ibang pupulyo sa hinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamumutan. Liwat, yan po ang statuyang entry number 3, Carolina Elementary School. Ang statuya pong entry number 4, Principal Juliet P. Mercado. Ang statuyang entry number 4, iyo po ang Grandview Elementary School. Palakpakan niya to.
내가 제일 잘 나가. 내가 제일 잘 나가. 내가 제일 잘 나가.
kasaysayan, haloy ng panahon. Ikaw pinangalan sa kahoy na mapusugon. Naging puso kang kabikulan. Banwaan na nasasangitan, mga angat kahit tinalikudan. Ipintakasing ko sa kagamsan, mga palaong kagaglala. Isarog na puso, masulog na salong, malambong nakapalibutan. Naganak, puswa pa, mangero sa mababato. Naganak, puswa pa, magayon na siyudad ko. Naganak, puswa pa, di pagpupunyo sa hinaman, sa gabos na panahon. Ikaw, mamuhay ka. Sa kasaysayan, haloy ng panahon. Ikaw pinangalan sa kahoy na mapusugon. Ngunyan, ikaalistaran. Banwaan na nasasangigan, mga angat dahil tinalikudan. Ipagsasampitan sa iman magduman, ikuraw ko sa kagamsan. Kitang mga nagelyo, paurat na Bicolano, marhay ng mga tao. Naganak, puswa pa, mangero sa mababa. Naganak, puswa pa, magayon na siyudad ko. Naganak, puswa pa, di pagpupunyo sa hinaman, sa gabos na panahon. Ikaw, mamutan sa kung pag-iikutan, sa inman magduman, ikukuraw ko sa kagamsan. Kitang mga nagelyong matitibay Bicolano, mauturan ng mga tao. Naganak, puswa pa, mangero sa pababa. Naganak, puswa pa, magayon na siyudad ko. Naganak, puswa pa, di pagpupulyo sa hinaman, sa gabos na panahon. Ikaw, mamutan. Liwat, yan po ang satuyang entry number 4, halis sa Grandview Elementary School. Palakpakan ta po ulit, Sinda. Yan, habang naglilinig po ang satuyang mga partisipante, papunas man po ang mga powder para sa satuyang sunod na ma-perform po. Mag-ready na po ang satuyang last entry para sa satuyang elementary category.
pakilinigan po muna ang powder po na nawalat kan sa tuyang nainit ng contingent. May high school pa. Inaapunta na po ang satuyang last entry para sa tuyang elementary category. Principal Frederick M. Baldosa, i-welcome ta po ang Naga Central School 1.
takot sa iyong damdamin ipamalas ang angking galing. Ngayong mundapang harapin ng buhay at kapin ang tagumpay. Tulungan ang kapwa at bigyang halaga, huwag hatakin ng pababa. Isipin huwag sana ang sarili lang, pakisama bayanihan. Subukan nating isulong at ligawan ng magandang bukas. Ikaw at ako magkasama tayo sa lupanan ng hinapikasan. Kasaysayan, haloy ng panahon, ikang pinangalan sa kahoy na mapusuhon. Naging puso kang kabikulan, banwaan na nasasangilan, mga angat dahil tinalikulan. Ipinta kasi ko sa kagawsan, mga palaok kanang lala, sarog na pusog, masulog na salog, marambong nakapalibutan. Nagana, puswa pa, mangenog sa mababato. Nagana, puswa pa, magayon na syudad ko. Nagana, puswa pa, di pagpupulyo sa hinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamuhay ka. Sa kasaysayan, haloy ng panahon, ikapinangaran sa kahoy na mapusuhon. Ngunyan, ika ang istaran,
Banwaan na nasasangigan, mga anak na ay tinalikudan. Di pagsasambitan sa iman magduman, ikuraw ko sa kagagsan. Kitang mga nagelyo, maurat na Bicolano, marhay na mga tao. Naganap, uswa pa, Manginong sa mababa. Naganap, uswa pa, magayon na siyudad ko. Naganap, uswa pa, ibang pupulyo sa pinapan, sa gabos na panahon. Sa kung pag-iikutan sa man magduman, ikukuraw ko sa kagabsan. Kitang mga nagenyong matitibay Bicolano, mauuran ng mga tao. Naganap, uswa pa, Manginong sa mababago. Naganap, uswa pa, magayon na siyudad ko. Naganap, uswa pa, ibang pupulyo sa pinapan, sa gabos na panahon. Mamutan. Again, yan po ang satuyang huring entry para sa elementary category. Ngunyan po, bibistuhon ta na po ang satuyang high school category. Sa karaman po kang gabos, magkakaigwa po kita ning gana sa elementary category asin suway man po sa high school category. Entry number 1 sa high school category, Principal Lorena D. Gonzales. Palakpakan niya to ang Santa Cruz National High School. Magkakaigwa po muna kitang 2 minutes break para sa tuyang mga judges.
Okay, next entry for the high school category. Please welcome Santa Cruz National High School. Paapot ako kung ma-play na. Saro lang, may pagdalag. Play na? Okay na, play na? Play. Just play. Lahat tayo'y mayroong pagkakaiba. Sa tingin pa lang ay makikita na iba't ibang kagustuhan, ngunit isang patutunguhan. Gabay at pagmamahal ang hanap mo, magbibigay ng halaga sa iyo. Nais mong ipakilala kung sino ka man talaga. Pinoy, ikaw ay Pinoy. Ipakita sa mundo kung ano ang kaya mo. Ibang-ibang Pinoy, huwag kang matatakot. Ipagmalaki mo. Pinoy ako, Pinoy tayo. Pakita mo ang tunay at kung sino ka. Mayroong mang masama at maganda. Wala namang perfecto, basta magpakatotoo. Gabay at pagmamahal ang hanap mo, magbibigay ng halaga sa iyo. Nais mong ipakilala kung sino ka man talaga. Pinoy, ikaw ay Pinoy. Ipakita sa mundo kung ano ang kaya mo. Ibang-ibang Pinoy, huwag kang matatakot. Ipagmalaki mo. Pinoy ako, Pinoy tayo. Talagang ganyan ang buhay, dapat ka nang masanay. Wala ring mangyayari kung laging nakikibagay. Ipakilala ang iyong sarili, ano man sa'yo'y mangyayari. Ang lagi mong iisipin, kayang-kayang gawin. Pinoy, ikaw ay Pinoy. Ipakita sa mundo kung ano ang kaya mo. Ibang-ibang Pinoy, huwag kang matatakot. Ipagmalaki mo. Pinoy ako, Pinoy tayo.
dahon. Ika pinangaran sa kahoy na mapusuhon. Ngunyan, ika ang istaran. Banwaan na nasasangigan, mga angat na ay tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman magduman, ikuraw ko sa kagagsan. Kitang mga nagelyo, maurat na Bicolano, marhay ng mga tao. Naganap, uswa pa, Mangenon sa mababa. Naganap, uswa pa, magayon na siyudad ko. Naganap, uswa pa, ibang orgulyo sa pinapan, sa gabos na panahon. Sa kung pag-iikutan sa inman magduman, ikukuraw ko sa kagabsan. Kitang mga nagelyong matitibay Bicolano, makukuran ng mga tao. Naganap, uswa pa, Mangenon sa pagbabago. Naganap, uswa pa, magayon na siyudad ko. Naganap, uswa pa, ibang orgulyo sa pinapan, sa gabos ng panahon. Ika, mamutan. Liwat, yan po ang satuyang entry number 1 sa high school category, ang Santa Cruz National High School. Ngunyan, pinapapuranta na po ang satuyang entry number 2. Principal Sulpicio C. Alferez III. Welcome ta po ang Camarines Sur National High School. I-acknowledge ta po ang presence ng satuyang SK Federation President na si Mr. Jefferson Felix. Music, play. Are you ready?
calor. En la discoteca, qué calor. Llega para la muñeca, por favor. En la discoteca, qué calor. Llega para la muñeca, por favor. Esa rubia no me entiende si yo le hablo en español, pero se aprendió la canción a la perfección. Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación. Aquí no hay raza ni religión, bailalo por obligación. Qué calor. Qué calor. Qué calor. En la discoteca, qué calor. Llega para la muñeca. MC lá na Vanessa. Bala, cachaça, docinho, garrafa, camarote, pulseira, mulheres solteiras. Tem loira? Tá tendo. Morena? Tá tendo. Pretinha? Tá tendo. E as uivas? Tá tendo. Tem diplo, tem lanterna, tem Anitta. Tem bunda, tem baile, tem ousadia. Tem como pra cima, loucura e nós vamos. Rede, porra! Wine, dip it down, drop it down, dip it down, drop it down, dip it down, drop it down. Wine, dip it down, drop it down, dip it down, drop it down, dip it down, drop it down. Wine, 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 wine. Bombate, give me that bombate, give me that bombate, give me that bombate. Give me that bump it, 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 bump it. Heavy boy! Kasaysayan, haloy ng panahon. Ikapangalan sa kahoy na mapusugon. Naging puso kang kabikulan. Banwaan na nasasangilan, mga angat na itinalikudan. Ipintakasiko sa kagamsan, mga palaong kagaglalang. Sarog na puso, masulog na salong, marambong nakapalibutan. Nagana, gusto pa manginom sa pagbabato. Nagana, gusto pa mangayon na syudad ko. Nagana, gusto pa di magpupulyo sa hinapan sa gabos na panahon. Ikaw mamumukha ka. Sa kasaysayan, haloy ng panahon, ikapinangalan sa kahoy na mapusugon. Ngunyan, ikaalisaran, banwaan na nasasangilan, mga angat na itinalikudan. Ipagsasambitan sa iman magluman, ikukuraw ko sa kagagsan. Ikang mga nagenyo, maurag na Bicolano, marhay ng mga tao. Nagula, uswa pa, manginom sa pagbabato. Nagula, uswa pa,
bakit man magtuman, ikukuraw ko sa kagabsan. Kitang panganag inyong matitibay, Bicolano, makaturan ng mga tao. Nagana, puso pa, mangelong sa pagbabago. Nagana, puso pa, magayon na siyudad ko. Nagana, puso pa, ibang orgulyo sa pinapat sa gabos na panahon. Ikaw, mamutan. Pirming yaon siya sa sato, dahil ng iba kundi sina. Sarap-sarabay ng ipakugma, pankapista halina. Yan po ang satuyang entry number 2 sa high school category, ang Camarines Sur National High School. Para po sa gabos na partisipante po, mag-ingat po sa pagbaili para makaiwas po kita sa anuman pong disgrasya. Para sa satuyang entry number 3, Principal Baby Ruby Al F. Laurente. Welcome ta po ang Leon Mercado High School.
M-A-R-I-L-I-B-I-N-A. Mare, Mare. Oh shit, look at all these pretty ladies on the dance floor. On the dance floor. On the dance floor. Floor, floor, floor. I like it, Mare. I like it, Mare. I like it, Mare. I like it, like it. Bilis na dalin na tayong dalawa. Sayaw ka, sunod ka. Gusto kitang kasama. Kaibigan, barkada. Lahat magsama-sama. Kahit nasaan ka, madama mo sana. Sayaw ka na. Hey, hey. Ang ganda mong dalaga. Sayaw ka na. Hey, hey. Gusto kitang kasama. Let me get it. Let me get it. Let me get it. Oh, shit. Hands up, everybody now, let me see your hands up. Everybody now, let me see your hands up. Everybody now, let me see your hands up. Right now, hands up, everybody now, let me see your hands up. Everybody now, let me see your hands up. Everybody now, let me see your hands up. Right now, hands up, everybody now, let me see your hands up. Everybody now, let me see your hands up. Everybody now, let me see your hands up. Right now, hands up, everybody now, let me see your hands up. Everybody now, let me see your hands up. Everybody now, let me see your hands up. Right now, 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 right now. Time to get off of the wrong. Sayang, haluit ang panahon. Ikaw pinangalan sa kahoy na mapusuhon. Naging puso kang kabikulan. Banwaan na nasasangitan at pangaangat kahit tinalibunan. Ipintakasing ko sa kagasan mga palaong kagaglalang. Isarog na puso, masulog na salong marambong nagkapag-ibutan. Naganak, puso pa, mangenod sa mababato. Naganak, puso pa, magayon na siyudad ko. Naganak, puso pa, di pag-ibutan nyo sa hinaman sa gabos na panahon. Sayang haloy ng panahon. Ika pinangalan sa kahoy na mapusuhon. Ngunyan, ika nastaran.
Banwaan na nasasangigan, mga angat na itinalikudan. Ipagsasambitan sa iman, magduman, ikuraw ko sa kagagsan. Itang mga nagenyo, paurat na Bicolano, marhay na mga tao. Naganap, uswa pa, Mangeno sa mababa. Naganap, uswa pa, sa inman magduman, ikukuraw ko sa kagabsan. Kitang mga nagenyo, matitibay Bicolano, mauuran ng mga tao. Naganap, puso pa, Mangeno sa pagbabago. Naganap, puso pa, magayon na syudad ko. Yan po ang satuyang entry number 3, Leon Mercado High School. Yan si mga nawalat pong props, pakikuha na po. As in mag-ready na po si masunod tang entry para sa high school category. Diwati acknowledged na po si City Councilor Chas Albios as an SK Federation President Jefferson Felix. Ngayon, igdi na nagsaselebrar kay iba ng tagabos. As in, igwa na lamang po kitang 4 na entry para sa tuyang high school category. Hintayin lang po natin yung isa po nating judge. Para sa tuyang entry number 4, Concepcion Pequeña National High School.
Everybody dance now! Let's go! Hey! Let's go! Make it hot! Come on! Let's go! Rock! Rock! Say what? Rock! Let's go! Everybody dance now! Hola! 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 Lego. Essa bola vai rolar, bum bum, de vez em quando a bola chega lá, bora se fica na rede, na rede, na rede. Olá, olá. La 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 la. La 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 la. I dare you. Lego. Some of them men think they practice like we do, but no, they don't. Take your check on meth and niggas. Disrespect us, no, they won't. Te encanta la música, te toca, toca, toca. Te encanta la música, te toca, toca, toca. You do not the liar is my pig, pig, pig. You do not, the liar is my pig. Check this out. At first I was afraid, I was petrified, thinking I couldn't live without you by my side. And after spending nights thinking how you did me wrong, I grew strong and I learned how to get along. Now you're back from outer space, and I find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock or made you leave your key. Thought I'd known for a second you'd be back to bother me. Go and go. Ganto, ganto, dito basta-basta bingo. Ningo, makumpleto parang bento. Ganto, ano kaya mo? Ano kaya pupunan makakita ka lang ng hinto? Hinto, kahit na wala pang hinto. Syento, pasyon ko bawat ikaw ko. Mismo, ito kaya mo? Basta makakakita ng ganto. One move, one beat, that's the sound of unity. This is the dance of victory. One love, one soul, one people. One word, one goal, one people. Hey! Kasaysayan, haluit ang panahon. Ikang pinangalan sa kahoy na mapusuhon. Naging puso kang kabikulan. Banwaan na nasasangilan, mga angat kahit tinalikulan. Ipintakasi ko sa kagamsan, mga palaok, kanang lala. Sarog na pusog, masulog na salog.
sayang haloy ng panahon. Ika pinangaran sa kahoy na mapusuhon. Ngunyan, ika ang staran. Banwaan na nasasangigan, mga anak na ay tinalikudan. Di pagsasambitan sa iman magduman, ikuraw ko sa kagagsan. Kitang mga nagelyo, maurat na Bicolano, marhay ng mga tao. Naganap, uswa pa, Manginom sa pagbabago. Naganap, uswa pa, magayon na siyudad ko. Naganap, uswa pa, di ba pupulyo sa hinapan, sa tapos ng panahon. Sa kung pag-iikutan sa man magduman, ikukuraw ko sa kagagsan. Kitang mga nagelyo, matitibay Bicolano, mauuran ng mga tao. Naganap, uswa pa, manginom sa pagbabago. Naganap, uswa pa, magayon na siyudad ko. Naganap, uswa pa, ibang pupulyo sa hinapan, sa gabos ng panahon. Ika, Yan po ang satuyang entry number 4, Concepcion Picaña National High School. Buwat palakpakan yata ang satuyang entry number 4. Mag-ready naman pa ang satuyang entry number 5. Principal Nemya E. Luzada, hale sa Kararayan National High School. Yung middle school, two parents are fighting in front of the school, know what they say. Here's the board and stop at the sunrise over at 2247 Monroe. Triple male bike sitting on the vacant lot, the vehicle that's slowing down. Thinks they may be something.
The girl was bad. The girl was dangerous. Kasaysayan, haloy ng panahon. Ikaw pinangaran sa kahoy na mapusugon. Naging puso kang kabikulan. Banwaan na nasasangilan, mga angat dahil tinalikulan. Ipintakasi ko sa kagamsan, mga palaog kagaglalang. Sarog na pusok, masulog na salog, marambong nakapalibutan. Nagana, gusto pa, Manginom sa pagbabago. Nagana, gusto pa, Mangayon na syudad ko. Nagana, gusto pa, di magpupulyo sa kinaman sa gabos na panahon. Sa kasaysayan, haloy ng panahon, ika pinangaran sa kahoy na mapusugon. Ngunyan, ika alisaran, banwaan na nasasangilan, mga angat na ay tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman maguman, ikukuraw ko sa kagagsan. Kitang mga nagenyo, maurag na Bicolano, marhay ng mga tao. Nagana, uswa pa, Manginom sa pagbabago. Nagana, uswa pa, Mangayon na syudad ko. Nagana, uswa pa, di magpupulyo sa kinaman sa gabos na panahon. Ika mamunutan sa kung pag-iibutan sa man maguman, ikukuraw ko sa kagabsan. Kitang mga nagenyo, matitibay Bicolano, makuturan
ang satuyang entry number 5 hale sa Kararayan National High School. Kasaysayan, aloy ng panahon, ikapyanaran sa kahoy na mapusugon, naging puso kan Masunod na po ang satuyang entry number 6. Ang satuyang second to the last school para sa satuyang high school category. Principal, Ms. Rose M. De Mata. Entry number 6, Balatas National High School. Music. Play. The bell has been raised from its watery grave to hear its sepulchral tone. We call to all, pay heed the squall, and turn yourselves toward home. Baby, seem like everywhere I go I see you. From your eyes, your smile is like I breathe you. Helplessly I reminisce, don't want to compare nobody to you. Rigor, gusto ko ng lempo. Drop it. Sina po nagpauso ng ika muna i. O yung pala, sina pala nagpauso dyan. Bakit punta kayo ng punta sa akin at mag-i ka ng i? Hindi ako marunong mag-i. Mag-i. Mag-i.
Minsan misteryoso Di pa rin mabasa ang iyong tunay na motibo. Iyong pinapakita Dalawa sa iyong salita Pero ayokong magduda baka lang sa simula. Maghihintay na lang na ika'y dumaan. Sana ay maibsan ang aking pangungulila. Trapped in this fairy tale that I don't wanna wake up in this dream. Baby, ayokong umasa sa paniniwala. May pag-asa nga ba na baka ang puso ko'y mapatigan? Mahiwagan sa lamin kung ang ba niya aaminin kanyang tunay na patingin. Mahiwagan sa lamin, ano bang dapat gawin? Bakit ang puso'y nabibitin? Salamin sa dingding nasa ng pag-ibig. Salamin sa dingding pa rin bang sabihin? Salamin sa dingding nasa ng pag-ibig. Salamin kailan na bagong papansinin? Jajare ja Jari pavan San sanananan San sanananan Jari pavan Kasaysayan, haloy ng panahon. Ikaw pinangaran sa kahoy na mapusugon. Naging puso kang kabikulan. Banwaan na nasasangilan, mga angat dahil tinalikudan. Ibigta kasi ko sa kagapsan, mga palaog, ikangalalan. Sarog na pusog, masulog na salog, marambong nakapalimutan. Nagana, puswa pa, mangenog sa mababato. Nagana, puswa pa, mangayon na syudad ko. Nagana, puswa pa, di pagpupulyo sa kinatan sa gabos na panahon. Ikaw, mamutang ka. Sa kasaysayan, haloy ng panahon. Ika pinangaran sa kahoy na mapusuhon. Ngunyan, ika ang istaran. Banwaan na nasasangilan, mga angat na ay tinalikudan. Di pagsasambitan sa iman magduman, ikuraw ko sa kagagsan. Kitang mga nagelyo, maurat na Bicolano, marhay ng mga tao. Nagana, puswa pa, mangenog sa mababato. Nagana, puswa pa, magayon na syudad ko. Nagana, puswa pa, ibang pupulyo sa kinatan sa gabos na panahon. Ikaw, mamumutan sa kung pag-iikutan sa inman magduman, ikukuraw ko sa kagapsan. Kitang mga nagelyo, matitibay Bicolano, makukuran ng mga tao. Nagana, puswa pa, mangenog sa mababato.
Asin yan ang satuyang entry number 6, Hale Sabalatas National High School. Liwat, maraming salamat sa satuyang entry number 6, Hale Sabalatas National High School. Ngunyan po ang makompleto sa satuyang high school category. Pinaka-last entry, entry number 7. We acknowledge the presence of our City Administrator, Mr. Elmer Baldemoro. Ang satuyang entry number 7, Principal Nida L. Ibora. Apurantala po ang Carolina National High School.